landing. Coming for sure down. This is coming here. Što si takvi spor pravio da si klapsi? Sve u redu. 280 idem. Da ti ne gubi kompresiju. Ti mjerio kompresiju. Pustim bizna mi otišla. Karike otišla. Letter, we passed X on the right. We have a 3 ship on our 11. If you're with me. Letter, you have vision. Are you on one-way heading? Or you turn to potty? Negative, we turn to 40. We are heading 355 towards 40. 5,000 feet. Hvala me brzina, momci, mogu vas stignem 300. 250, 250. Lagi, jel ti to neka stane? Njega si prepoznao poti i jezera poti. Mam, vidim ja. Točno prema njemu do 3 km. Tako je, znači, dodaj u centar da stiče, točno iznad centra, to je na 5000. To je svi kao, iskreno. Stigo Dex? Nisam, brate, 300 vozim, nikako mi se ne približava. To ti ono jedan, kad uzmeš jedan Pa tebe ubrza još. Ne može više, maksimum. Nešto ti ne štima, provjeri flaps. Dobar je flaps. Pa šta je onda? Onoga karburator ne jebe. Ti speed break izvalja. Evo ga, pardon. Šta je karburator bio? Ma ja, zaštopala kažem. Everyone is stopped in there. What's the formation you guys are in? Još on left. We're now.
let me, what, Fingertip right. in which formation are you? I'm in fingertip right. I don't know what the plane on my left is, but I'm in fingertip right. Okay, the order was echelon right. Oh, I see Dex. Okay. Rush echelon Switching right. right. Yeah. Taking right Echelon side. right, yeah. Pasio sam se s ovim trimom, A kako ja tremu imam, buratsko da pravi život. Dex, jel me vidiš na 2 sata? Vidim, Dobro, eto imaš mjesta, odi tamo kod njih. pokušavam. Pokušavam da im priđem, vjerujem. Ubrzaj 300. Ma ne more to toliko 1.9 dizel. Gold case. Motor. 75 konja. Okay, 260 speed, upovi up. speed 300 and turn right 010. No. Visual on your restart. Yeah, I've got visual. Okay, I'm using 010. I'm using TAA, so that the spotting is completely fucked, Red Bat. Okay, so that's the DLA. You know, the anti-aliasing thing. Yeah. Yeah. Actually, only see you when I'm very close. Right, everyone is gonna be in echelon right, so you can stay on my right side. We're gonna be right of the formation. Eden, jesam 010, jel? Ajmo Dex. Evo. What is the speed? 300. She's 300, but we are now 280. Yes. 290. Everyone is frozen for me again. For me, it's working nice. I see everybody. Bro, what I had it happened? now for 2 or 3 times that you guys freeze. Everyone freezes for me for about 15-20 seconds and then you come back. Tako je, kod mene isto, da. I didn't have any problems yet. Allow me, how are the parameters? So again, Speed, Altitude. altitude, heading. 300, checking? 6.3 altitude. We need to be on 5. Okay, altitude should be 5,000. Zero 10 on 5,000 feet, speed 300. Vega, provjeri visinu. Idem. Pošao ti barem 1000 feeta gore. Ali sve moraš nježno, prate te trojice. Jedan iskusni, 2 neukusna. 3 neiskusni, 1 iskusni.
Samo si ti Laki ovdje iskusan, nismo amatori. Nisam ja iskusan, Loj mi je tu jedini iskusan. A, je li Lojmi sa nama? Pa je. Who is third? I'm third. Ti, aha. Loj mi is number 2. Njemu je najteže. But guys, I need to tell you, it's nice to see you. It's nice to see you as well. Yes. I don't have that opinion. Who cares for your opinion? Your front gear is up. I mean down. Okay, who's the plane that's on the far right of the formation as a single? Me. Seven-two joined up on the right-hand echelon. Visual. Your front gear is up. Down. Kakve oscilacije, čovječe, sad gore dole. A ja se pokušam držati maksimalno stabilno je bio. Ne, ti se odlično držiš. Ti su top. Jel ja jebem situaciju? Ne znam, neko iz mase kaže. Vjega, tu ti je brana. Vidiš kako se ta rijeka uvlači u planine. Dobro. I tu ti je brana, znači vidjet ćeš ju, sam prati tu rijeku sad. Okej. Malo će ona skretati u lijevo, tam na kraju ti nju prati. Kad nadletimo branu, penjemo se gore i idemo desno prema nazad. Kroz kanjon ili? Pa evo, ne znam. Would you guys like to fly through the canyon a bit? Yeah, sure. Ok. Ajde spusti se onda niže, odi na jedno 3000 feet. Okay, we're gonna descend about 2 or 3,000 feet, fly over the dam. When you guys come closer to the dam, you can go trail formation. Trail, okay. Through the canyon. Vjega, nemoj niže od 500 feet, već. Kad budemo prešli Aha, branu. 500 feet, ali. Znači, to ti je ova radar. Znači, ispod visine imaš isto visinu i piše R. Ja, Vidiš? vidim To ja. ti je visina iznad zemlje. Znači, ova gore je iznad mora, a ova dole je iznad zemlje. Ta visina ne ispod 500. Vester, we will go through the canyon behind them and trail. Going trail. Okay. I'm waiting for you and I'm gonna go in trail. For trail. Jel? Ja. Brišućem letu.
fantastic. It disconnected me even from Discord. Oh, That's problem with your internet, man. you Yep. still are in TCS. Yeah, I'm still on the server. Check speed. Provjer brzinu je. 95. 295. A dobro je, Laki, nemoj ga sad jebat za 5 čvora. A meni izgleda, ja stižem sa 270. 301 sada. Ja sam lagan ko prosinečki čovječ. Imat ćeš sad raskrižje jedno i tu ćemo ići desno i penjat se gore. A paz na semaforu da ne bi na crveno prošao. S radovi na putu. Aj. Da vidiš to desno? Vidim, ja. Tamo ćeš desno ići i nemoj ispod 300 padat, morat ćemo se popet. Brza je 350. Speed 350 guys. That speed 350 we'll have to climb. So it's gonna be right turn over there and climb. And take heading 180. Lucky on. Esther, are you still with me? Seven one for 7-2. Odi desno je bogati, nemoj se zabiti u tu stijenu, prati taj velik. Ubrzaj se. Može više, boga. Hm? Ne može više, pada mi brzina. Pa desno odi. Imao si velik cijel. Jesi rekao 180, je? Da, ti si na 0.8. 18. Treba ti 1.8. A, dobro, sorry. Mogli ste svi zaginut, a šta miš kak je Dexu poginut u VR? Ja. Ja. Ne misliš na njega. Imam komačka 9 života. Srce Svaki mi let. živ tamo. Ako Ali izgubiš... morate u VR-u letiti, morate to je... Prestanite na to. Koji VR koristiš? Pa imao sam prije Pimax Crystal, a sad na laptopu koristim Quest 3. Ja imam isti, ali nešto me jebe sada zadnjih dana. Kolika brzina? Rečeno je 350. Zadnje. Dobro, sad možete smanjiti. Pa to je bilo da se imate za popet. Visina 10.000, sam rekao, Da. morat ćemo ajti razgovarati, ja imam problem sa svojim VR-om. Nema problema, posle leta ćemo. Razgovarat ćemo kad dođemo kući. Jes. Kažem ti, nov novcati, znači, ne 5 sati sam možda letio s njim, pa nisam ni toliko. I sad kad uđem u te... Svaki problem, brate, nema problema, dobar je VR. Da. Samo posle leta. Still have visual. Rester, if you can hear me, we are heading south towards Nakon. Yeah, Roger, I'm inbound.
I'm blind. Okay, visual. Opa, Lucky, what is that? To sam taman vidio. Windišpil, propeller zviz. I like it. Možeš sad opet na 5000 feet. Smjer ostaje Flight isti. descent 5000 feet. Smjer ostaje isti. Da. Flight go echelon left. 2. 3. 4. My DCS froze. Connection failed, can't connect. I'm out. Can you still hear me? Ja. Čujemo te. Nice and Come on. clear. Connection failed. Lem, you got the lead. Take the flight and land on runway 09 on Sanaki. But he needs to stay in position too. Ovaj ga ne može slijediti, kako se zove, Nek bude zadnji. ili nek zadnji bude, da. A kak sam ja vodio let sa Segment. informacije? Laki, drž se ti broja 3 i uživ. Lemmy, you will guide him in like I did on Batum. We are now flying Russian system. Спасибо, после смотра. Where's the understand what I button mean, to? Yeah. Where's the button for the runway heading to enter that? Yeah, that's on UFC. Next to number 6, to the right of 6. We are now Just 9 miles set- from Set steep or which one? CRS. Yeah. What? Te Laki, jebem mu serious. mater, ne možemo pričati u isto vrijeme, jer razumijem čovjeka. Second. If I remember correctly, 09 have it, runway have should it, be have it. on heading 88. 088. Do you have visual on the airport? Mi. A vidiš airport? Ne vidim. Desno te, desno na točno na 3 sata ti je. A, vidim, ja. Have visual Vidim, now. vidim. Do you have visual on the airport? Ja ga odgovorimo ako Yes, vidiš- yes, yes, I have. Okay, then fly a bit to the west out, and then we come in for the runway.
So fly out to the sea, and then we come in again. Ti je vest, te piše. Je li da mi ja dobro iz? Rekao ti je prema moru. Vest je duplo V, 270. Moraš pričat njega. Ja skužio se sad. Znači ako nešto ne razumiješ, kažeš mu da ne razumiješ, on će ti ponoviti, probat će ti bolje objasniti. Jel dobro letim, jesam? 270. Ja. Brate, imam kompas, točno iznad sebe. Kad sam non stop u zoomu, onda ne mogu ni skužiti. Ali bez svijet predivlje sranje. A, mučim se, znaš. Mučim se sa dvije kontrole non stop. Ali dobro ide. Two make emergency landing on Sanaki 27. Okay, there you go. You can make a 180-degree turn, so heading will be 090. Gdje ga? Ja čujem. Onda potvrda, on zna da čuo. Šta je rekao? Koji broj? Za 180, letimo 090. Heading. Okrećeš za 180, idemo nazad u biti. 090. Pa rekao sam 090. Da, 090. To je devetka, jel? Da.
to go a bit tighter in the turn. Okay, turn a bit more right. One 110. Descent 5,000. Got 15 out. Slow down speed. How landing the information or? Can you land information? Then we go 2 by 2. Yeah. First Turn left 095. Runway should be a visual. You have visual? Yes. Okay, slow down, slow down. We'll make separation behind you. You're too fast. What is your speed, guys? Slow down. We'll make separation between first two planes. Gear down. Flap down. Drop down, gear A down. ti s mene prošišao. Yeah, we're landing in trail. Otherwise, On trail, it okay. won't work. Okay, I will land last one. Ne veze, ajde šta. Da, nema veze. Ja sam mislio da ti mene pratiš pa ćemo ja i ti se odvojiti, rekao pa ćemo zajedno slediti. Kam Samo treba si mi biti nesto u kasnije, nekom tak. momentu. 140, 150, tako. Dobro. Try to have a 3-degree landing slope. Who is second? Voj mi. I'm second. I think I need to make a go around. Because I am Mix up and down about you. Take the right side on the runway, Lonely. Taking right. Taking left. Touchdown.
touchdown. Jel ovaj prvi sletio? Jesam. Nisam te čuo da si rekao touchdown, izvini. Treba reći touchdown, jel? Pa ja, kad sletiš da Da, znamo ok. da si dotakao pisu. Da. Isto kad izađeš s piste kažeš exit runway. Okej. Jel tako? Ja. Ti... Exit runway. Ja. Pa i ne baš. Daj mi Taking exit.